nilikuwa nimekuja but naweza taka kuuliza Tata AC maswali kadhaa kama mnaweza niruhusu. Kama ako ready kuuliza maswali Tata AC, panel iliisha, lakini kama uko ready kuuliza maswali unaweza taka kuuliza kujibu. Aya ndikwaria ringi nie githaiganie ni njaririe kiria fati kwaria na ngikoro he no na ndauga nie ndirarega ni ndaririe maundu mau mothe ndaririe na tutio ni turare kundu na o mundu aragia ni kio sawa riu sawa thank you AC, we will respect that. Moyo no kuria kiuria giaku but AC will not respond, so you'll just ask as advice or anything. I don't know how you frame that. You just answer. Twende naro. Alright, mimi hata ile kitu nilikuwa nataka kusema ama kuongea AC. Na in this kitu naongea the truth. Sometimes tuna protectigi mabeshte zetu, tuna overprotect. Na hiyo overprotection inaweza turn out kukua wivu. Sawa AC, wewe unajua shughuli yako, but no nyende kumenya riria mwari na Trizari muonanite na thuri ngana igituika ukumukania o iguru ria anko uyu. Oguo tu. Wa muria mairitia hana gatia kana uria te. Ngire no mugithaiga ngikorwo eci ni agukanitie kwaria na Triza na athuri angi aingi. Why comes uyu umwe? How comes no uyu umwe ndiragirio horo wake? Ginya ngathie ngamwire no ngi wa Naivasha etiguo matigane, no ndiri athuri angi nganitie kwaria na Triza ginya thungu aria no ni ndiramukania uyu anko uyu. Woria kwagirio gukanio ginya wa Naivasha niki no uyu ni arakanio? Good. I would want to know that. Tondu riu hena uyu wa bibi uyu wa tukwaretwo bibi wana video call no ucio ndarakanio, no uyu ngi ni arakanio ginya kiro kwina ungi wa Naivasha. A very nice angle. Haya, wow. Agiria ni agiacoke ni ngienda kumenya uguo. I would want to know that answer. Modogi twende naro. Githaiga, I'd like to say something please if you don't mind. Negetha jikorokia nani. I need to do one too. Yes, Manoito. Yeah. So in all, Kenya Bedheria, because I've seen people commenting and saying lies about 100K. That was not from Wanja Nyarari. It was from a man. Number two, I would like to take this opportunity with these 13,000 people watching. Jugete, I'm very sorry to those who follow me. I don't know the man follow waga. Sorry, Peter, wait kidogo Peter. Yeah, to my followers, I'd like to say I'm sorry for all those things. My wajariti how. To Triza, I would like to publicly apologize. I will also do that in private. I'll also post on my Facebook. I apologize. I take full responsibility. Share the diary. I take full responsibility. I'm not going to blame alcohol. I'm not going to blame that. I'm going to say it is me. I take full accountability. And they're very sorry to Triza, to the public, to everyone. About the nudes, why did I have them? Again, I explained before Dauga Tereri. There was a whole scenario that had happened in the last few months, and I was trying to protect myself, but I did it in a bad way. I was also malicious. I take full accountability for that too, and I'm sorry as well for that. But at the end of the day, the rest of the stuff that they were actually true. Most of them were true, and yes, they are supposed to go shipoa how. Sasa hiyo ni apology. Conversation in hiyo. We. Rekia ndo agitinie. They are supposed to go shirekereria how conversation in hiyo. I shouldn't have done that, and I really feel used at this point in time. Nike moduki wito karago. I should have known better. So, ni sorry muno na modekere, and probably we'll move on. Dedoraga demuiraga ni de nyoks. By the day doka hagaga demo maraika ni de nyoks. I am a full certified nyoks. Yes, you are a witch. Utana viere we kishomi kabla uende. Sasa mulikuwaga maadui na Karago miaka 20 kwa sababu ya pesa ya Mataga.
Ndio kuma Yes. umuthiri. Mumekuwa friends 2 weeks. Sasa tunaingia kwa vita ingine. Sasa tunaingia another Do we era. expect to more drama now for the next 20 years? Absolutely. I know you will not let it go. It is a I nice will not. interesting week. I will. This one I'm riding on it. Anyway, thank you so much. Thank you so Bye much. bye. Thank you, my dear. Thank you for your time. Haya, Thank you for igano coming. kiuria kia moyo nyume. Njoki kiuria kia moyo nigetha nyume. Moyo achibiwe kwanza alafu uongee. Haya, reke njoki kiuria kia moyo na ngugicokia na njira ino moyo ni kiwega ni kiugiria kiugia ku kiega to anko ndamugiragia na ndamugiragia nginya muthungu na ndamugiritie everybody tondu ndamenyete Triza ndakinyite handu ha gwi control angikorwo ni bara ya social media ni ana ngora na ndanaguthwo na ngaukira na ngai agathio na mbere na kunyitirira no ndamenyaga Triza ari wiki na ndamenyaga atiri ndi ciothe ara trend ri mundu wothe ara trend to nithitwa na ikora hau ri ni ukoragwo ugitikirwo advantage. So to aniko ndamugiritie andu aingi kamwe ati kwa ihinda riri love is not your priority. Kiria tha icio urabatara ni kwamba kwirugamia ta mutumia ta career woman we wambe wirugamie we mwenyewe. So ni hatire ndo ndagiragia ati aniko kindagira ndamwiraga nginya muthungu ndukambe gwitikira ndeto cia nginya mundu tondu ni ndecire okay ndecire ni kumuteithia githaiga ndiramuteithia. Na aria muraiga ati esi ne weirwa inago na aniko kinire mwambe mumenye ni ndareheire aniko kin Triza na tuturite na aniko kin more than ni ndamenya ni ndahindirie ni undu wa kugiria Triza ndiamugiragia tondu ari mwena wakwa githaiga na ndiamugiragia tondu ti mundu mugima ndamugiragia tondu hakiri ciakwa cianjiraga Triza gukatikirwo advantage after few days kana matuku maigana ona ari okay disappoint gukirwo ya disappoint irukiko-ini uguo noguo ndeciritie hakwa nie. So ndiagiragia Triza he aniko tu ndamugiragia kuri andu othe na tondu nie ndatikire responsibility ya mahitia makwa mothe ni mane Karangu ni aratwikirie box twina Esther turaingira conference call na Karangu aratuhenereria na nikumuria ndamuririe na githaiga no igura audio yothe ndauga ati rikucokeria ndacokagiria Karangu kiuria giake kiuga we tina assist na yamuheaga mbeca kiria giatumire njari uhoro wa nguo icio cia thiini. So ni ndigacoka kwaria ndeto ici hindi ingi na ndiri hindi ngaingira ndeto cia Triza Karangu kana Karo na mucucu ndatigana naguo haha githaiga kuma muthenya wa umuthi. Tikwenda tia gutheka tikwenda ndeto cia muthi ucio kuma umuthi nginya guthi na mbere na ndatake responsibility ya mahitia makwa mate ni ndaririe ciugo njuru icio cia nguo ni ndataririe uru no ndicire ati ngutaririe ndeto icio cigoka gukinya haha. Utanathie ukwira Karangu atia ni kwira Karangu ni ndaconoka muno na ndaigua ni uyo noko ni uhoro wa Karangu na ndeto ciake ndigocire na ndaigira live ine no ni ndireciritie okay uguo twarekanire no uguo twaririe no uguo tukoretwo tugithi na mbere nake ngeciria ni ma ari genuine guka kuri ithwe no ngikwa mundu ni eguthie na athie ati githaiga akorwo ati mundu ucio no uyo arakurekondi na ni ndeto cia mutumia wake ona irario ri hakiri ciakwa cianjira ati ni wega nyambe nginya uhoro wa Karangu ndigane naguo ofio na ndire ni ngucoka ndeto-ini cia Karangu ni nguikari na maundu makwa na ndikwenda maundu mau tondu twamenya Karangu ni gutucetia aragucecaga tondu arenda mbara gatagati ka atuothe. So ona ko no we githaiga mundu okia kwira ati mugutwaragwo wira kundu na ndiramenya kwina mathina maingi ati mutumia uria ndateithirie auge ati ndekwenda uthi no na kono we no ungiarire ni undu wa bitterness na machungu. Okay, nitwakuigua. Thank you. Thank you for ni guthie urathie. Oh, we unataka kusuka? Ndenda ni ndarikia na ndatigana na maundu. Thank you and thank you so much for your time. Thank you for coming. Thank you. Haya. Ucio ni tata. Yes, nyuma na kiuria. Ndagia baguthi nyuma na kiuria. Mesie. Tondu andu acio muri urata ta Triza ri. Mundu ndatinaganagia murata uguo. Riu thaa ici to mau ni maundu mokite na no mwe kuhituka ndukauge ati watigana na uhoro wa uguo. We mwendere murata waku. Ici maya maundu ni manini muno magituma mumenane na murata waku. So kumena na twamenana ni kuona mundu ndona nyambe mundu ambe aikare na maisha make mundu ambe acugurikire na maundu make. Aca no
endelea kumuteithia tondu ringi mundu maramaririria ha ni mundu atumite na ukundu kunene muno nakoro kuri maundu mao moru ingiekire ingiamekite miaka ya tene ndimoi more than 16 years ago kana miaka 18 mihituku so diraria ugu ati ni gukorwo na kuhitania turahitania ni kwa ndaigua ni ndaremwo ni gwikoraga drama ino engi tukaimana guku tugacoka na guku na tondu ni ndeciragia ati ni kwariria ndariria muthuri ucio nigetha ndimuhingure maitho ndimuonie ni haha no wahititie ndekora ni twa record ndo guti mundu tangirekondo na nyumwe haha ona mucene uturite waritio ni andu githaiga andu othe matura macukanaga no kuri na cenyu itarikite so mudekere andu aria mafansi makwa arata akwa andu munyendete mudekere muno ona Triza andekere tondu nie ndamenya ati nie ndingirega njuge ati nie ndiraria hau ni nie ndiraria hau no thutha wa mothe ecire mutaranie muikare mwarie ta andu agima muiguane maundu mau matigekire kabonde gatagati kanyu thank you ndaigua Nongerie riu ni ngiuga wa mbere Karangu ni amba hotana tondu ingiririkana rugano rwao ni ndarubuatire muthenya uria twari na cira wa utuku mugima Wanja Nyarari ni aririe na akiuga a narcissist amekaga sure ni make mundu wake mahitanie na andu othe already Karangu ni ambite aga succeed tondu riu nona tata eci ni amba ni eherera Triza Baubachi ni eherera Triza Wanja ni amwehereire umenyo na wakirumba matikwenda kwi associate na mundu ucio mwamba mumenye ona Karangu akigwaga araharurukania na Triza wake tondu uguo niguo fatore wari munene tondu nionire Triza ni asainite muno na nionire Triza athiete kundu kuraihu na Triza ni ari na favor muno iguru ri andu koguo Karangu aramekire sure kiroto giake gia kugwithia Triza ni giakinyanira of which aramenyire gutumira Baubachi tondu ni amenyaga hihi Baubachi na Esi ni mari na influence nigetha meke maundu maria ni amenyaga aka amahenereria hihi ni amenyaga ni megutuhuka na ni maragituhukire tondu in fact meri iria ni ndathikiriria how I was shocked tondu kwi maundu ni ona thuire mundu ati kwi maundu itangiuga ona ngitegagwo ni mundu ni agirirwo ni gukoragwo na 60 cents ga kumenya mundu ni kumutega aramutega na korwo andu aya mari ugi ni mangiamenyire mundu either ni mamenyaga ni Triza maragwithia kana mekaga uguo makimenyaga acio atatu marika ina kakuni ya kugwithia Triza koguo no njuge mari atatu they knew what they were doing kana Karangu ni amenyaga akuhuthira aya nigetha gwithie Triza na njoke njuge Triza ni mundu urabatara wendo Triza ndaiguire ti mukuru na miaka 35 mundu ucio ni ona ni ndingiikara thiku cigano na itari na sex de mbere ya Ngai no akorirwo ndi wira-ini ni gugutha mieri eri no ndingiikara kungikorwo thiini wa andu aya othe me haha ndirona 12,000.6 hena muthuri genuine urasafa edana ina Triza na let's Triza enjoy sex ni kindu kia bata muno na nikio gitumaga mundu wa heal koguo na aria maratinda makinegena guku ati Triza ni arenda gwikwo ni arenda rekei mundu ekwo murigo ni wake na no rekei mundu ekwo tondu araikara atia gwikwo arafunyega icio atware kuna Karangu ni amuregire angithinaku let Triza be rekei Triza ekwo na Triza angiona mundu genuine na ngoro haha hena muthuri urasafa rejection ni athi manyitane na Triza na mahota kwamba gitama kiega muno na marere ciana icio na iria guthina cio kungikorwo kwi muthuri utetwo ni muka na ni arabatara wendo na Triza ni atetwo ni muka na muthuri ucio amenyeti narcissist ni athi manyitane na Triza na marere ciana and they will be blessed tondu Triza ni mundu kuite kirathimo another thing Uncle Kim ndukarege gwika Triza makeup continue doing what you were doing tondu andu aya marari na bata Triza akoragwo mundu lonely nigetha akinye handu ha kwiyuraga mutikareke mwana ucio eyurage love that woman embrace her na no njire Wanja Nyarari ahohere Triza tondu ucio nowe wathiite gwi Triza genuinely tondu ni amenyaga mana na ni ndaiguire ni ndaririre na Wanja muno I didn't take it lightly ono muthi ungiona Wanja ndiraga na Wanja ndajoi ona ndiri follower wake but I loved that woman na ndoya marari after kugwithia Triza marari kugwithia Wanja Nyarari tondu those are the blessed people kwe andu makoragwo menjata ya Ngai
no andu athi matingi ma understand mageragia kuhukia cioneki cia andu aria acangararuku na wanja ni umwe wa andu aria mangikorwo mari acangararuku aria me mbeu ya Ngai. Triza ni mbeu ingi na ndirakwira Karangu ni ngoma na ni ndamenyire Karangu ni ngoma o tene piu na ngianjia kuingiraga nyamu-ini yake na ni abrokire na ndiu kana ni ajui ni brokire everywhere. Arafu njoke njuge ya gatatu ni ati ni ndaiga nako Karokim gaka kamurogiri gwiciria ndigakihũthĩrĩte uria gakihũthĩrĩte kuri aria karahuthira nigetha magioke magerie kurehe maundu maya. Karokim is on another narcissist, ni narcissist igire inyitanite na finally no kagwithia Karangu no tondu Karangu ni akabitwo na mithaiga ya nakuria gwitagwo Kabiti. Karangu ndange understand thaisi ona jiguire video-ini audio-ini akiuga ati Karangu ni mundu utangi protect ni mundu ngoma njiguaga uguo ngakua ndatara kairi tukagona gukona uguo na mundu ndegũbatara kwirwo that's a evil person ucio ni mundu wina evil eye na nie am here ndire na interested nayo na Triza kana aria and even I have no interest with anyone here. No, I would embrace Triza na Triza ndukanenyotie ona waigua ni mundu so long as ni muguthimwo waigua mundu ndari na mukingo. Have sex in therapy and sex is a conjugal right. You have the right to be fat and it is a right. Intimidated. Sorry. Sorry. Ena right ya thiso ya gwiko ndikiwe gukiuga atia aigua ena bata ndakanenyotie ni athie ko tondu na Karangu araraga thiini koguo ona keigua ni egwikwo ni ekona ndakanorio kiuria no kana no na anko kimweigua ona ngoro ni umwikite na waigua na sama endelea gutiri mundu ena right mwinyothe muri over 18. Thank you. I think where they were all paid, maybe Karangu ne besa ratumagira kumagwitha tutio kana tiri tata ezi ne besa maheirwo ni Karangu mena Esther Baubach makiaria maundu mau mothe no ukorwo hihi nia yao yari moke magwithie Triza no Triza ndekogwa thiini wa ritwa ria Jesu. Bye. Amen. Thank you. Very bad. Yes, teacher. We're to the narrow. Mimi ndio minister wa women affairs. Sorry, gynecologist. Hapa iko shida. Huyu tata esi akona mtu. Unajua ukizoea kuongea mambo ya watu wengine, lazima tukurudie kwanza, ndio kwanza to make sure kabla uanike ngodha za watu, oroaro ya mwanamke mwingine unaipigia hesabu gani? Are you a witch? What's wrong with you? Tata, where you are, you should hold your chest and ask yourself, are you a witch? Ngodha ya demu mwingine unaitakia nini? Are you okay? Yani, is your mind right at this moment? Wewe mwenyewe ni nyege inakusumbua ama ni nini inakusumbua? Cause mi hata sijaiona kuwa na mtu. Uko na mtu. Tuanze hapo. Cause hizi behavior pia naona na wewe ni za wajake he. You're behaving so stupid nowadays that we lack a proper name to call you. Ngodha ya mwanamke mwingine ni ya kukuja kuongelelea. Sonoka.